Me catch her they say onshra nadia. Sometimes we say obi ya dia na okai nkrofo mu hia nyame ahra no na okai nkrofo na it means say ense nhra no dosu bebre because nadia akɔhwɛ yɛ nuanom a sabio ɔmo adwemo ka ɔmo kakra kyɛ sɛ wakae ɔmo nti de wo a wakae ɔmo Awurade nso nkae no saa ya ba beta na chia de Awurade ase sɛ ɔmo no kwantenten ne ahoɔden nyuma jole ke no ne ba fe ya me ke mi ba ko bi ko na ke no ko to mo ne ke ye e wo ke ngene mi ba ni na me ko men kan wo man fe hie mi to amefu na me le ake no ko ye ji o fe ka wo ye no ko no ka ba wa wo ka ba bi wo ka ba wa me ni jole bi ni na nyuma wa me na ma ba fe to mo wo nyuma jo na de e na ye. For ended day Accra Psychiatric Hospital and I babe PM na day and air coso our hamsi. Donation Cassia and air coso. And nunti and too much GH PM our Accra Psychiatric Hospital. Say babe share near air coso. When him say a banner psychiatric hospital, a hospital you created for more sebio or madrim aka or mokakra. And so obi ye adoye kesia. Ne so opeso obuama ebi obi a wabeja na busuani bi e wa hamsi a bia we nani ama no no se na nyema bi wo ho a saa nipa ni ehia ono nso betimi ade enya bi enu nti na yedi echi ana ye bebe pie mo e wa monka me ho ne yen konkohwe ne ekoso e wo female acute ward honum.
Amen. God bless you. Amen. May God support you with it. Amen. Auntie, have you been checked celebrants? God bless you and expanded your business. Amen. Olivia, can you ask some channel? I mean, sure, no, I feel the same. Now I say, I feel my Amen. Estatiga. Amen. Auntie Gifty, can you ask some chair celebrants? Lydia, can be chair? I mean, sure, no. I'm not panting. Any apomodin. I'm sure, no. The one has cano. On animals. I mean, your man. And happy birthday. The head, but not the tail. And we're used to be so. Amen. Amen. Yamin Shroud. I say, what up? I mean, sure. No more patente. No way, you man, so I mean, more prosper. Amen. Ashley. Okay. It's Auntie Nadia. Now, who can shout no more patente? Amen. I feel the say them on them Holland. Amen. Sorry, no Monto. Just take a card. Now, Are we done? Yes. I'm at Accra Psychiatry. The husband that I met there. Hey! I'm not Mrs. Nothing. Hey! Hold on. I'm making sure. Oh, yeah, it's okay. Picture machine.
me ne shebo ko me ja che aga shebo aga bi ane bai hey Rita mama fano osime mama osime na lo chama me kwa mama kwa ya kwa so mama pa se mi kwa mi na mo be na na je let's come maybe what ya can you walk flat you ma le for me wonderful. Aye niaba wa ha ene ka ye maami Nadia ho sanka omba bedi ni birthday e wa psychiatric hospital na no no so bibi kakra bi o waka no eno ene ba beje maami e die ena waka fa niaba oh ene ye na woda Nyankopon de afa ba kwa ka ne mfie nti o chusu say obeba na one enuafo mo wa ha sei aba abedi nti na ye wa ha mo ba se mo ba beja no ba beja no kwan we de mo ya die kama na mon kame ho ne yegusu yatua so yesan so eje chese adofo mo kan ye maami Nadia ho omo nso nyama kakra ne ka omo so ka omo e ba ha me se eno ene ye gigi efri omo nyina omo miniaba akwaba e batuma na odin de say FM Helen oh na Helen adai intina over o ham se oh me beja me sister na say obedi ni birthday e wo ye nuanom ho wa hanti na ye baaye na sana enyema ekọ wa ham se no uhu ne se oh nyama koboko e fe nso ti obi a obebia edu ni birthday wana se ni bibia so obetumi aba na oni nuanom aba behia na odi bibia aba omonche oni omuso aba bedi ye da wo futu na ase yo yegusu etia enkomo no so maami akwa baba too much ji yes pacho e fe wo say Florence maami na o hwese na adwumadi ne ekọ ya sei na wo no oh adwumadi na ye kama pa me so aye me fe se nyame aye me sister adom odi afi ba kon aka na afi ho na se na ye nyina ya be hie mo ye nyina ya ba beta na chia Adabraka ase se omo no kwantenten ne ahoden eno na yes na de na o ka kire eye ahwefo no me ka kire mo se nyame hira obi bia no ye bompa say next year say ye would when you do birthday we anafi na wa be medi no we do we say next year yo and ye bompa say next year do so wa be ni kese sempo say nye hampo a e betimi ya be fofra o hwe say na Ghana for baby omu hia mma bia o so betimi aya akọ yo mama ye da say mama we di e me chia o akwa aba too much di me from my part pacho say I'm a part udin da pa jo na we die sem kakra wo kan e tre wunia ba here na odi betu dwa na odi atudwa ama no me nua ba o ye part no pacho oh de me ka che na se nyame nhura no ma ne kwantenten na djuma mu ntre afi de eto wa nyo bia ne nya ne sa nti de esra hoden ne kwantenten ma no you no one can sound so day and na wo ka e tre ahwefo I found the Nyankopon botre odi amom no enye kese se do benya botre ahwe ayarefu yi was ye ba kakra ni de bi kakra bani hu ye no enye easy mom sa wo di we to na bi da easy but Nyankopon ka sa mom abotre no mo fan show mo so ana nurses for any a doctor for mo am so omo so asem kakra bia wo ka kire mo so na odi atudwa oh nurses for no so sa abotre na me ka kire because if you can said the yanya you call hospital do adu ha next need to look at rough and that but han me buy so mo abotre e mom till almost so musa Nyankopon so nhira wo we da se pa yo wonderful you go to atua enkomo eno so yo adofo mo hwe mama Nadia achede a ode bre sabio amo a omadwen mu aka omo kakra ne ebi eni na ne nia baba ko aka mensem awa ha no no nso be kan hira asem kakra atre ne nia ba ne nti yankonko te mame akwa papa to much dey FM Jamila, good afternoon. We dem patrol we dey just o kasa den kakra mame Good afternoon. Achomi Jamila. Achobo Jamila. Imba ma wanti na adi abi mba ko bi eda.
nyoma jole ke no ne ba fe ya me ke mi ba ko bi ekwen la ke no ko to mo ne ken ye wo ke ngmene mi ba ni na me ko men ken wo man fe hie mi to amefu na me le ake no ko ye ji o fe ka wo ye no ko no ka ba wa wo ka ba bi wo ka ba wa me ni jole bi ni na nyoma wa me na ma ba fe to mo wo nyoma jo na de e na ye ne ke fe ha me e fon kwa aka jemi ni gbonyo kwa aka jemi mo ko mo fe mo ni ba wale mo fe mo ko yo ya le hwe aka ka ke na ba wona de ase sa ne ko ye wonda me shi ke me ni yo bi ke ne me ne ba kwa wo ise fe nyoma ajo ni amen ni te ona nurses bi ani am yo bi te ona mete amebo mode wa because ni wo ba am entertain wo fine mbole neke because olubeni wo no e ma mi shi ngene m ni ba ina ke je na kan bona me fi owo kaji wo sele wole shi bona me fi ka ya na no na me na jo mo kaje no na me fi eja ka design ji me na me kwa me no wo nyo ma jo am wedi adofo ye maame Nadia ensa awa bekam ono ano ye main person oda dwumade kese we ano odi ni birthday na mpese mbisa se ede na ka na koma e ma ne ye adoye kese se maame Nadia wedi akwa baba to machidi ye ne maame na amafo pin edi omo birthday omudi omo birthday ene club ene amafo di no obisu timi to party e woni fie bi muso ko bebi nu keke e ko di birthday na wo de den na ka wa koma e ma wo say oh wo be ye achede kese na wo de be ye adoye kese say ama eye nkofo asabi o madwemu aka omo kakra ya ka me ne senye se menye bi mana bruso ba aha no obi nse e bia nipa na akɔhyiwi nipa da nyasa obi bebre wo bia mokunu no bebre wa wo obi wo kura oti hey na afa na adwen mu me da madam fo bi enu nti na me ba ha enye se e bia akɔhyiwi na akɔye bibi ba be mansem broken heart nse na me fa ma adwen se enye bibi amanye e mana bruso madam fo bi odi ni kunti fi mbae be ma no de ekusi ye ninti na metu anu mo ba ha nyese manyama na bruso ti ni ogu bibia nyese bia okita billions de bi uto votic po obu wa bia pure water bia nso pipe mu nsuo po no mo no ntu de pipe uto votic 10 crapo edba ni mi nim se me ba crash omo obaka se bi omo abodon bo mo modan nyame hya nko se me bompa manyame se na afi omo po se nyame hya me manem ru so se afi se me nya manem ru so se me nya ne double mame na wakasa yi na mebisa o eye nurses for omo wa ha no omo so uhu omo se oh nurses for omo ha no ye ba omo jiya wa wetu pa ye ba ye po ye ka se bi adwane omo magi ache bo omo se yenye nia ye pe ye che ni nyina kwen form ho ye ka se bi ye che omo ka se mu nso so ba di nyina mo omo kwen form kura omo se ye nche ye de omo na ya nka manfo e kasa etia omo se anya sa kura me ma hada ba na me ba ha no nyame nhia nesifo no pa nyame nhyirom ebia me bompa ese nyame ma me nkwantenten aho ne ebia nese me ye mana brose me ready da sepa yo adofo ye mame Nadia ana akasa yi wakasa pin no wakasa yie pa so tie ni nsem mu a nsem ni bi eye se wo ho enwu hia se obenya sika pudo kese bi ansa na waye adoye bi amobi de bi da na kakra bi a wo bia wo hwe eye yankofu ya enye se ebi omaye omabobrabo ni bi de bi na ebu wo ha se no kan heart broken heart bi ana akano ana ama wa babeda bia ebi se obu won so kra odwi ne brabo mu a asema wakumu abrabo ne se na tie ma no wadwindwe wo sa ama na fa ne trim enu nti na dodo na ewa ha mama mu mbu omo abonfia na emom kakra bi a wo bia won so ubetimi aboa no na ode ababede e de ababeboa wo hwe mo ti bia ne ma dodo na ebre enu ana ye mame Nadia e de atujaba
Inna wabawayi. Nje be fun ku mi e. Sake oda no church. Ye no fe no fe mo mi. Hallelujah. Pero you find out. Adika sia. Why yeah. Just on the air. No nyaka. Osro nyami nami Adika awaye no nyaka osro nyami nami Adika awaye unto the Lord be the glory. Great is He. Wala manchele drama no yo hiwale. Wenke sipombolo. Bomoni oji mono oji. Bomoni oji sisije loke na abelo. Bomoni osele mokokra be. Wa upete play wonder boshi. Oke na sine hemo shida. Yo hiwale ko nri na ntumo na anya bale hiwo. Manche mi manche. Washitamo kaje bo mwene kebene. Mwene kebene ba no. Shot drama folela na. O ka fi ko me fota chiro yu afie. Ma o ka o irado. Nyo wajibo no ya ho wale. Ma u bete play. Shina be o ke habo. Ye bo drama na. Manche ne kebene. Manche mi manche na ye me solo e. Mami me wo kume. Manche no agbe ye bie. Yo wa nyo wajibo no ya ho wale. Wono fe no fe mo mi. What you want to Fire pa eh Jenny no mona she podro mona what by the manche apa me hesi Jenny fe mona mi oni yo wa e o he wale apue onu nya la pe manche boy wale na ma u ka wa jeshi no ka wa pe na association no fe no wa ba fe o so mona apa ni aba ye ti o ni aba nunu yo fire pa bo eh aho e fe aya se Oni siajo ni mela pe kati wa ye no wonu e o fe wo koji anu ajo ye boy wale na o so won apa mi menekeda amen woche ni onwe o bele ya che o ma je le aba afi no ni osumo spole no tage afi o enwele ma wo mu ne woda ma yo bo no to mo ile akewo tamale o ki o me nto ono le e wa ke akani she jemo kaja e fallen solo di matele ke hiwalele ke anunyamle ke ashion amen nyoma e tola ni fete mo ifele ato wotri ke wosusu mo kaja bele ke atina bele wo fe wona wo no to Yesu Kristo duro mo le je na yo mo so mo le smako go na le bo le e ko wo fa ishimene ke da amen Wona no church be na gbele mo fe mo no yo go ye o fe no ke mi se me ni mo e fe e drum na what ke ni what mo ne amen Yo adofo ye nua ba na dia se agro no enya ntwa so ye se watwe agro no abafie obaye party kese pa e wa ham se ma na nyonkofo eni nebusuafo nti se sia ne nebusuafo ni mu bi na aka mensa e wa ha inshirasem a omo e kama ye nua ba na dia eno ene e ba beji efri omo ho papa ma wakwa. Thank you. Yo papa mpacho din. Ye frame Bishop Michael Amudodu. Bishop Michael Amudodu na yese we den shira kese pa na ade be ma ye nua ba yo na mpacho wo ye ye nua ba ne den enkezi hanko jimi ini ne fio de mo fe mo afini nale shikenyu mo dromo na afini nale efe ye na mo she efe ni jole ke mo bona leja keji oke mo ko ni enyu ojo we won ke ni ofe won bi nyu ojo mo e wala anu nyam efe ni na shika ni ke fe ni na enyu amultiply de me no fe no afe kun yeli mo fe woni ba bi e nyu ani bi ene ne ba efe jo mo ale ye Yesu Kristo ba amen amen. Yo adofo yegusu eji inshirasem efri nebusuafo honum mami ofane mini otaw ni okay obile onda yo anyo shi ye wa ni chumo na ina pe ni chumo la na aka ngmenme na gbine eha aka ni chumo ne abano
kafi ko me fata fi won bi nyongo jomo nyongo shele mo no ya afe no ke mene pe fe ano ko ni hejole ni sefo e ani na me efe na ma ye no amenu ye ame ko ji ano adwo ame ye nyongo che nyongo bi ke mo konkron le gba mi amen o fa ne wonyami yo obinilo o fa ne bini pacho ni mami ni egusu eje eye insurance every ebusuafo no mami o fa ne bon no ni ota oni okay obile o fa ne menta ake a grandchild na bini ona bini God but then mean ka say wo yo nani wa ho mini ota no okay bi na anyu wo duro mo ka jo mo mi hale po fe body won danyu ngoshi aka afiko me fite fi ai no fe le fi o ehwele hale me ne pe ke ba bi e na hu mo fe mo ana mi hye le ka ya hwehwe Yesu Kristo gba mi amen mame adofo enkomo na ana egusu eto aso je say ye jeje insurasem dodo na efri eye ye nua ba na dia ne busuafo ho wontimi nkasa wa ferry aw ene membra ye mame so mame pacho ni mame ye mi nua mi sister penny ntimi sra nyame nhira enkwa na adofo nyina we fra o mo aba ha no se ne oye no nyame ndi nanim ni moja ne ndi nanim enkata ne so ba bi okobia na bibi obeye bia enya adum ema ye nyina amen amen o person kasa you kasa I ask for God's favor, mercies, wherever she would find herself. His favor to follow her wherever she find herself. Amen. Yes, nkola nhira o. Enu ne mu odin. Mpe waji mpenufo de no asanso age eye nkola no de. Adofo ne nua ye nua ba no. Ne busuafo ni omo anomahira no ye call eye donation center ne ya yete eye ne nyonkofo no bi mo nso omo nhira na etwe ne besanso age dodo na omo ntimi yankasa ne betimi age eye omo nhira nso nti nkomo ne ye beto yaso. Yo adofo ne se ye nua ba ne nua ya se odi n'echi nan o fie ni mu nti mu ndi mechi na ye nkonkwaje ono nso ne no mu nsem ene ni insurance ewo ema ni ye nua ba Nadia adofo ye nua ba Nadia ne maame ana ya ba bepie ne ncha ono nso wo insurance bi eka nti ye nje emfri no ho wena gbi na menda Yehoashi aka ngmene ji afi nyuma edwe ka edwe ni na nyongbo ke dro Nadia mene bine min da Yehoashi aka kletchomo helai na gba istrote baba o mi eklete kaklana ekleba mene gbine ke dro mo efe dro mo ni Nadia ke yafi ekpe hie ke hie shidaji no ni ke ha Yehoa min da Yehoashi ke Yehoa na le mobo ne moemi emo twa mi ni no fe no ne ka twi no ne twi hwio Yehoa le ncha afi ale wala mancha momo ebia mi ne ka maaya hi e ka maaya school wuji ona fe wose ka wo bedon amba ye wona jiami min da Yehoashi amen. Amen. Ne mame ana akasa nshira kesepa ana wehwie egu eye ne ba Nadia so na wawonim se mame fo omunshira de oji a na yese wo hwe ni wa ebehia oda yegusu etua enkomo no so enya ba Nadia kukudamfo ana etwa ne hu ehie ne de ehie mame kesepa wa am se no no nso wo nshira sambi eka che eye nua ba nti ye entie de no mu nshira sam sana ye best start no odi wudin beto dwa amaye ye from Mrs. Vinoria afi ekufu Mrs. Vinoria afi ekufu na etwe mame de mate se ye ka Gallywood ye mame kese pa ni se ye sister ye nua ba eye Nadia je so just small kukudamfo na etwe no mame insurance ma waka che ye nua ba na me catch her they say onshira Nadia sometimes no say obi ya dia na okai
nkrofo mu hia nyame ahira no na okai nkrofo na it means say nhira no dosu bebre because Nadia akɔhwɛ yɛ nuanom a sabio omo adwemo kan kakra kyese wakai omo nti de wo a wakai omo erade nso kai no saa or how amane atete ebia obi atu wakwanso ama no no erade ntwetwa no ngini nyina mfiri mu ma no ɔma no tumpon ɔma ne nya kɛseɛ ɔma ne enye inshira ebru inshira nyina because the word says that if you give, they will give back unto you, pressed down, shaking together, running over. God is going to cause men to give unto her bosom. Into whatever be a heart desire, no, God should do it for her. Amen. Yes. With the Bronim say goosebumps and the Gumishiran. Miss Magic, I told money in your number so major media. Mam and Pacho or day and a in your banadia. I am Madame Fupa, Adam Fadaninia. Yeah. Ucha uhu upadam phobia so pe anyonko fom betimi aka insurance ma kesese choma me we de me fa ho na me wia your time kakra mfanya a little bit of advantage na ye ba Gallywood mu a de na ekoso e wo Gallywood mu sese ya say ye nte omonka pinsa film industry won't say because of this social media and film industry juma nankasa apart from kakwa because we say I can't say no now ye bre and say na ye share movie but this time you can just go on watch it on online and it's so simple what I said nti me who say Ghana for say we need to pick up because Nigeria for pick up you can watch their movies online. So Ghana, the Gallywood itself, no, I say dive, and it's not really said diverting, but as almost pick it up. No, it's almost because we are all learning. So they also have to learn. Say this is what is going on. This is what is trending now. So they have to get involved and then they work as a whole. Please. Yo, no, ye mame our Gallywood mudia or da no angasa de. She share be na odi atuja. For now, no. Me jama me kuno. Ono no di share no beba because on na ye penyin no. Nti no di share no beba. Say we futo ni nyina koma ukunu say na ono so be pick up. Na we change we make because ono na leading nti ne me nem say so odi kan ya omo bedi nechi. Oh okay. Yeah. All right. Yeah. Ene papa yenso ye die nie. Say na Gallywood ene bibia asesa akọ online ni de best re say on so be pick na afi ama yenso ye Ghana ye movies no so akọ echi kakra na abrofo no so ahwe bi yo ye mame ye da sefa.